اما نیپال ایرا کردستان هات 3 سال بو ماشاءالله زور خوش بو کردستان یعنی تیا اورو هات کورک بفر ہے ماشاءالله همو برادری زور خوشا General Manager, Korek Mountain Resort, and this year has been a very good year for us. For last 2 months, we are seeing a lot of tourists coming here. The tourism has increased. We see a lot of people coming from Mosul, Kirkuk, and even from other parts of Iraq, and also a lot of foreigners coming in from countries like Russia, Brazil, America, and Philippines. It's very nice. Korek Mountain Resort is a destination for everyone, for every age. تأثیر یا شوله ما بود. اگه بری قیرانه شوله ما خیلی باش بود. ما اشتراک خیلی هبون. ویگاه نه شوله باشه نه اشتراکت ما جی خوش لبد ما چون. ویگاه اغلبت شولی اما شول کن روزانه با پانزینه سرمایه‌گرانه. او روزام تنها شولی هم پارن او روزام استراحه هم بپارن. مراستی. एक्सकेशन में ऑफ करता है अब आने भी गावे जमात तकरीबन है वे की वे सर वेब छत 100,000 غرامت كت في كارتها يعني بكارتها الدف وانا خوش سنويج مهم ترى بوش ما سنويا سالم هم انا ذا دخوازم شو او حكومت يجي وجنابي محافظي وهم خرا بس باب جبان بوكي بيش يعني في بعض السنه جالكيا ما بنافي حملة أبدر عفرينة دبي ريشيدا كسين سيفيل تينا كوشتن كسين مدني وكا جن وكا جوان وكا متقارن بيجن جهن ديروكيجن تين قوم باباران كرن اجبر وياكي اف حملة ما اجبر جو ام كاربن جالاكي كي در حقي وياكي دبكن جو ام دنجي خبكين دولة النافنتوي دولة ايجو سازين ما في المروفا كارو خبادكن باش چالکیا هنن امدکن چالکین سیویلن گریدای به چالکی سازی سیویل ده و سیمینار هرنن فعالیت مدنی هنن باش دنده باش الیکاریه ام الیکاریه عینی جو اکلمات ده جدر و الهندر ام دن هاف لجنا مالی ده او لسر سکنه و او تشتيقوم بدن هاف و بيجي عفرينه دريا سازين المختصن ده وار إغاثة ده